Kubor nakaslem jong nongsan Hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum uba dangshen ulalet banpa Sumar Yalade Sha Christian Medical College Velor Ranipat Campus na kabenta banyo ya kajing ko jingkhya ha kajing sunran lang ya daka kurim bat kikun. Haka kerwa kaba uba Adelbert ulapha Shakilat Pathai Kubor ulapan pau ya kajing kemen bat kajing sngongu ya ublay try kenrat ubala ai biang ya ya kajing ko jingkhya ulo ong baling ba kani ka kubor upha ya kajing kublay shi ki Paidbah bat baro ki balabu jing duai kerpang na kabenta jong bat day ling ba kajing duai jongki ba ublay ula sngap bat menta ulayo ya kabor met kabakot bakhya shu ula benrap ru da kaba ai kublay ya menteri rangba kajella ukonrat ke sangma bat ya ka sarkar ki bala ai ki la jingyarap da ka ambulance ban penken ria na Robert Hospital Shillong ban pen poi ha kapor kababyang bat poi suk syakate ka jaka ai jing sumar ha velor ula ai jing kublay ru ya ki MLA ki MDC bat ki paralok ki balawan mi dalade ban pensngan ya ha Robert Hospital ha kapor ba udang sya sumar ulai thu ru basatang arsni kata ha kapra tarik ujleu arhajar apusan unsawan Phai shashalong syaka Ïing ka ba usa ba Bteng biang ya ka Kamram ka ba udai banle khamtam kom Nongmihkhmat ha ka Jingshakri ya ki Paidbah ulapan pauru ka jingsngau kemen da ka jingsngau sarong bat ka jingsngau shngan haba doktor sudhipta dhar chaudhary ubadei khmi ban sumari uba Adelbert udehi na ka jilla Meghalaya ubashong basa halat umkra Shillong ubalapan dap ya ki jingpule na St. Edmunds shu ulaong baka basngau sipat kalong ba ki doktor kilami no na ka jilla bantre shabar ka jilla na mar bahapo ka jilla Meghalaya kimpatla banwanra khamtam ye ki jaka sumar ki ba khambyang bat unget ru baka sarkar badai khmi minta kanchim khya ya kani kumno ban penyat bat wanra ya ka jaka ai jing sumar ki babyang khnang baka jilla kanum du shu ya kum kini ki doktor ki bala kham tebit ula kerpat ru ya ki Paidbah ki bala kloi banishim benta kinwan lang sya kamas bakhut kabanlong hamau khar parish ha ka pratrik ujliu arhajar apusan ha ka por san baje janmit ban aingu ya utrai ubala le ya ki kamphala ha Sniga Santrik Raju adon mentang ni po CMC Christian Medical College Velor Ranipat Campus ada jing sumar pangayo discharge mentang alin no sapo Meghalaya Velor Meghalaya House Velor ngansa sipo kumbalai si ada nasi Patrick nasi Phai ada doktor Ïing ban Leit ban Bteng ada doktor Kamram kumpa bat haktam Nongmihkhmat Haka Jingshakri ya ki Paidbah Nongmihkhmat ngapan pauru ke jing sungu yo play jing kemen mayo ban ai lemban kubor shapi lembak social media ai kublay way labu ke jing duai cepat ya sai padai lembak jing duai ya sai jong ki bublay la sngap bat shisha mentang lalong kumni apreng ke jing sitom bujur kajing sumar kejerap kawan nak keleng gari percaya ngalak bani opriang nak keleng setelah kerik percaya de kajing penkhia bejanai karwan tanah kekti jong bulai lebau jiskus nong penim nong penkhia. Also here I would like to extend my thankful heart to Honorable Chief Minister Dr. Conrad Sangma and the government who had provided me the air ambulance, the facilities so as to enable me to reach here peacefully, shifting from Dr. H. Gordon Global Hospital, Shillong, to this place, CMC Velor on the 24th. And I also like to thank to all my respected legislative colleagues who came by themselves to visit during my admission at Robert Hospital.
along with all other NBCs. Berpau ke jingkaban mana tu EP. Mengadon hani kecakau wala nga jangan ala kari. Asau ku mengadon po selong. Mengadon profesor, doktor, ubah sumar nga mengadon po gastro department. Dr. Sudhita R. Chaudhary. Asau sorong mana tu EP. Paudai mana po Baikalia. Bina po kejala kejungi. Lapun balakai u. Kalau pendek berjimpuli, apa senan mon baru song tak apa lain tak. Nila du bon kom kini, ibalah pet lo nala kejala jungi nama kejala jungi company kam tam rangi Phai haka health issue haka jikoi kejingkia. Nangai bagaimana ke present government can take serious note about how to deal promote the healthcare in our beloved state so that we should not lose any more our potential doctors, our potential person in many fields. We have lost them in many ways. We cannot therefore compromise. Ako ang perpauru hang ni jangan kublai ke berkerpang nak bentar ki doctors perpauru ki para medical staff ako Dr. H. Gordon Global Hospital juga ai ke Jingshakri jing semua patam nak bentar cuma ada timing awat nasional bagi doctors mengabat bahiyang pasem wala ang perpoi nga timing biang hang ni po CMC Belur hospital man sayo yang naging smart ka mga sayo manmat naging kon haru ni kasi ka mamanta bakado ako ay panpauru hang ni ka health issue ejiko jikya kade ka spa pa corridor masim ni kabu ban kentu nak patabaro tungin sim kya ila ka jiko jikya maka jiko jikya kade ka spa pa sutu la dia bawa ni kejing sitom dia naman ng penbiang kapam kapor dengan bam kapor dengan ki kapor dengan tia kani kadai ka pedongkam ngin perken mau hangi wei pi wei naman kejiko jingkia kadai ka spa kabanumla ya bani pen baki ki bad ha ka ba kado shon punkut nakwa ban penpau kom gada kejing sungu sai sia di Paidbah berkam tam yo blai nda kalami nang di patratrik si sonde ngan poi selong ala sim khnang ni gasi gasi sonde gasi yo blai ngakwa ba manum lek kan yo kjak sei lek ban yo kjak Ïing kentang Ïing blai banai ban terwa ya kamas bakut kamas ka bakerpang kum ka jing songu ka jonga Panglayo biang ni kecingkot. Kapor joni kamas kandai san beji. Apo bukhar parish. Parkumta ladaki. Nono ki bakwa majadon benta. Pen suba menyewan majadon benta lang. Manpenpau kecing sunggo yo blai. Nak benta kadega kamba bulale nak benta cuma. Kadega CMC Hospital, CMC Velor Hospital, CMC Christian Medical College. An perken mau ngarung na day way belama de kamba kampla kabana ka arkanta la bupor nga banim mentala live post nem ngalay men bang amat jing accident kabay papa jong aru nakajing bamlong kristan ro post nem lemba kajing stom pala kajing sumarhani po velor adin ro post nem yo ban priang yo Jesus lemba kajing yo menta hakabalang But lembak laiski ke doktor labu por ya i ban im la im sisnem stamp bad yang aru nak arkan ta labu por ban im rayo ban im ta la jan life post na ini dong ikubo bang kwa ban ai ani ka por ko menta shapi lembak rin social media blai sibon blai kerku yang bi pada di lapar